Saya sebut sikit beberapa sunnah yang lain yang Nabi tunjuk apabila orang berkahwin. Yang pertama, banyak perkara. Antara benda yang disunatkan ni musim orang kahwin ni, dulu kita sebut dah, seorang disunatkan meletakkan tangan di atas kepala isterinya bila dia kahwin dan berdoa. Ni hak tak kahwin lagi lah. Hak dah kahwin dah balik pergi letak pergi lah. Balik-balik dia marah, pasal apa duk letak tangan atas kepala aku ni? Baru boleh doa ni, hari tu tak ngaji. Sebab tu Nabi SAW kata, idza tazawwaja ahadukum ra'atan aw ishtara khadiman falyakhudh binasiyatiha wa yusammillah azza wa jal wa yad'u bil barakah. Nabi kata, bila kamu kahwin dengan satu orang perempuan, kamu beli barang, kalau perempuan tu kamu pegang ubun dia, kamu sebut nama Allah, bismillah, dan kamu doa bagi berkat. Nabi kadang-kadang Nabi kata samillah, bismillah. Jadi kita bismillah, bismillah. Anak-anak kita kadang-kadang dia nak makan nasi, dia kata bismillah, bismillah, dia makan. Setengah orang dia kata, hai tak baik itu bismillah, tak habis bismillahirrahmanirrahim. Tak tuan-tuan, ada bab hak Nabi bismillahirrahmanirrahim, ada bab hadis sebut setakat bismillah, bismillah. Saya tak katalah salah kalau dia bismillahirrahmanirrahim, tapi Nabi kita bismillah. Kita bismillah. Bismillah tu ada makna dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah aku buat kerja ni. Dengan nama Allah aku laksanakan benda ni. Dalam makan Nabi kita bismillah, bismillah. Wuduk bismillah, bismillah. Ulama beza pendapat, patut bismillah ke bismillahirrahmanirrahim? Ada perbezaan pendapat. Tapi kalau tanya saya, Nabi sebut bismillah, ambil yang banyak tu, bismillah. Bismillah. Ada bab bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis-hadis yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata, Allahumma inni as'aluka khaira, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Nabi kata, Allahumma inni as'aluka min khairiha, ya Allah aku minta daripadamu kebaikannya, kebaikan isteri tu lah, wa khairi ma jabaltaha alaih, dan aku minta kebaikan apa yang kau jadikan pada dia. Kalau dia kebaikan pandai masak dia ke, sifat lembut dia ke, sifat hati dia yang lunak, sifat semua benda ni hak baik-baik ni biar muncul semua main-main kat kita. Wa a'udzubika min syarriha, minta jauh daripada kejahatan, keburukan dia. Wa syarri ma jabaltaha alaih, dan keburukan apa yang kau ada pada dia. Maksud kita ada benda-benda yang negatif kat kita, perungui dia ke, kaki bebai dia ke, boros dia ke apa, kita minta supaya hak ni dia jauh baik. Jadi bila anak-anak tuan-tuan kahwin tu, abang ada apa lah, pegang macam tu lah. Tuan-tuan pun dah tak dan malam ni balik pergi pegang ambil lah. Kita beli kenderaan, Nabi beli kenderaan, Nabi beli unta, ataupun dapat unta, doa macam tu. Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala kata, zaman lah orang beli kereta macam tu